I da se ljudi, danas ćemo igrati Into the Dead. Kao što vidite, šta je ovo? Idemo Into the Dead, a ovo je sad upravo što se desilo. Sad, da vidimo šta je to. Da, vrte, izađi iz toga, čekajte. Evo, moram da izađem sigurno iz cijela igrica, da budemo... Tako. Ajde bre. Aj dobro znam za to. Ajde. Ajde. Evo. Tačno, voda. Beži. Into the zombies. Šta je? Pod uzoku. Jeste vidjeli, samo da ste vidjeli za koliko. Dobro. Evo. Dobro će. Dobro. Dobro mi ide. Sad, šta sad? A sam preskače. Fuck. Za koliko. Beži. Beži od mene. Beži od mene. Bežite. Ovo nije toliko strašna igrica. Ako mama jeste, recite u komentarima. Recite. Bum. Bum. Ko sam ih sudari. Ovo je najteže. Samo kažem, ne. Samo beži tamo. Biće sve okej. Samo nemoj da mi umreš. What the fuck, šta ih je? Beži. Da sam sad baš pred noć. Treba razmijem. Ne. Koliko me slupo, vrat. Oh. Ne. Da vidimo checkpoint. Jej, dobro sam da survived. Jej. Next. To imam pištolj. Idemo. Kom ti? Juj, nisam. Evo ga. Baš. On ti, prazno. Shit. Da li sam ga sačuvao? Možda su grozne zombi. Ne udiviram koliko su grozni. Idemo, sad tamo, idemo. Ne, nisam vezao, joj. Gdje sam uradio? Fuck. Oh, goddammit. Oh, gdje ćeš na njega? Yay, I survived. Два пистолета. Старт не армия. А что это? Пики. Эвага. Что
Što je ovo? Joj, zaboravio sam. Da, zaboravio sam. Jer, survived. Super. Watch video. Sad ćemo da vidimo što se... Bravo za Miley. Uđi... Tu sam mi prvo vidio neki deo koji je failovao onaj. Neko pomilka uzre bejsbol loptice. Gle. Sam to radi. Evo, čekaj. To je moj pasić, psić. Beži, ne, beži, ne, dobro. Evo ga moj psići. Joj, ja sam se slupao. Beži, ne, duh, što se desilo? Evo, prvo je izašao svog. Eto ti no. Fuck, man. Što bi? Classic Netflix. Uzo wide. Connect sa... Mission set. Imam testeru. Imam tester. Opa, Đorđo. Testera imam kako radi. Zato što bi kill two zombies on run. Dobro, nije loše. Možda jesam. Pokušat ću neki veći skor. Idemo next. Almost back in run, kill two zombies. Gotovo. Trial of the death. Ja samo dete. Ne, zaboravio sam tester da uključim, ne. Fuck. Joj. Zašto sam to radio? Idemo dalje. Your best. Jej. Kakvi psi imaju? Imaju Rottweiler. A ne, ovo nije Rottweiler. Ovo je dobar band. Čekaj, ovdje. Ovdje negdje, aj prosto. Kill 5 zombies. Yeah, bitch. Jej, samo to.
Tu može ovako. Ajde malo. Što samo ovo i završavamo. Samo ovo i završavamo. Beži. Neka moji psići ili u akciju. Ne znam koji je. Dobre, kompjuter gdje se zove. Beži. Testera. Što bre? Ja. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Bacite like, subscribe ili komentar. Nadam se da se vidimo u sljedećem. Ćao!